Anya laki din! Naimbag abigat mo, Mari Odette. Kastamat ka, Mari Lydia. Anya ti umay mo gatangan, Mare. Saan ka gumatang, Mare? Umay ko lang kumaibati na ti bayad ti parcel ko. Aga, samanday ta, Mare. Di ka mo't maibusan iti parcel. Pangkusina ti in-order ko, Mare. Awan nga min oras ko amapan iji sentro. Sakit ada trabaho kita, Mare. Nimot na nang, busy iji garden na. Awan ti mang receive. Kan may mayat matlaang no dito istor mo ti pangibatsak. Iti kasta, kat saan mabanog ti delivery rider amapan iji balay me. Ay, uwin, Mare. Okay lang. Mano ti parcel mo, Mare? Dahito ti listaan, Mare. Nakalista amin dita. May sa rider ti umay mangi deliver. Uray saan mo nga alaan ti barya, Mare. Ibagam keep the change. Tip para iti umay ag-deliver. Ay, okay, Mare. Bali, talo a parcel ti receive ko. Wan ko, Mare. Dahito'y mat, parakan ka. Tapno adamot at igunggunam amang receive iti parcel ko. Ay, okay, Mare. Agyaman aklaunay. Isupay mo't dayta, Hello, sir. Hello, madam. Ada ti talwa parcel mo. Pangideliverak ka di. Ada dito'y balayaw nga mawam mo tao. Ayun nga agpaiso. Nalipatak mo nga nag-text kada kayo, sir. Ay, pasensya kayon. Awan tao di tabalay ita. Iti ayan ti kumarik laangan ti pangideliveran nyo. Ada ka di timbati yung pagbayad yung ijay, ma'am. Wan, ada kwarta nga imbatik iti kumarik. Saludsudam to, iti store na. Okay nga rod, ma'am. Agyaman na aklaw na. Ito sinumbatan yung tiawag ko. Awan anyaman na, sir. Pasensya kayon jak na sungbatan ti imuna nga awag yo tamadama ti trabaho. Naimbangal daw yo, madam. Dayta ka din di parcel ni Mari Lydia? Uwan, madam. Ay, nakita ka itay ngam nagdirdiritso kamat ngamin. Diyak namin amo dito yung istoryo gayam man tinang ibatyan ni Ma'am Lydia ti bayad na, ma'am. Wen, kanayon ngamin nga awan tao di tabalay da. Busy da. Iso asyak mo ti pangitaltal kan na iti bayad ti parcel na. Ay, mano ngamin nun dayta? 1,257, ma'am. At iti bayad. Awan ka di ti lower bill yo, ma'am. First deliver ko pa lang amin da ito eh. Awan pa iti baryak. Sige, mang tedak iti 1,3. Bali, adda suklik a 43 pesos. Ay, agyaman aklaw na ma'am. Ay, pasensya kayo na. First drop ko ngamin da ito eh. Ay, okay lang. Adamat siguro 43 pesos mo dita. Ay, adda ma'am. Mabitlaan, terwar ko. Ops, ano di nakita, Odette, bakit? Apay akasta ka manan Ignacio. Anyat parikot mo. Anya di nakita, ngay may da in-deliver. Anya kalakit din ayalakay. Saan ko ako dayjay, anya? No saan mo ako kwa? Kita man nga ron. Di ka mamati kanyak? Kita atap no makasigurado ak. Amangan ko nak no ul budan nak manan. Amangan no jak mapupuutan kat maibus ti puunan ti store. Aday tao, mingmingam man anasaya at nunagan ko dayta. Nagan mat ni Mari Lydia tinakasurat. Wan, taparcel ni Mari Lydia talaga dayta. Imparisib na laang kanyak, tabisi da. Awan tao jabalay dayta. Kunaklakit din no parcel mo manan. Saan Mapan ko pa'y alaan ti parcel ko iti ayan ni Mari Odette, nanang. Di udit mo, pi, manaka na yun ti pagibat-batsyam iti bayad mo iti parcel mo. Amangan dumataktak mo, pi, man jay tao, anak ko. Nanang mat, saan ko mat aliblibre ang ti serbisyo na?
Anya nga raod? Ikakmat iti kwarta na nanang. Ay nasayat nga rod ano kasta. Tapno awan may bagbagana keng ka. Wan nanang, amok daytan. Mala, mapanbungar mo dan alaan, tapno di ka marabian. Ang mga no agtudo pa ikit de, inton madamdama. Da kayo mampay lang, tagbantay dito yung istor, tata. Sa dino ti papanamaya, odet anak. Mapan ko itulod ti order ni Mari Sasa ijabalay da, tanag-text itay. Saan ka no ang makaumay? Agawit ka adagos Amangan kunak no mabayagan ka manen ijay. Anya lakit din ni tatang. Wen, agawid akto adagos. Ay wen gayam, no umay ni Mari Lydia, itadyulatan ti parcel na. Ayan ti parcel na. To'y taluan na kasupot, tatang. Kukuha na amin da ito'y. Okay nga raw. Awan ti sukli na. Awan, tatang. Ti parcel na laeng, ti itadyo no umay na alaan. Da kayo madgayam ti agbadbantay ti istor ni Mari Odette, Tata Doming. Siyak nga raw. At in-deliver na itayan na Sasa. Kapampanaw na laeng itay. Kasta ka di, Tata? Ti parcel mo ka day, ti gagaram. Wan ko ma, Tata. No adda imbili ni Mari Odette kada kayo Ay way, anda talo a parcel mo dita oy. Husto ka day, talo laeng. Wan, Tata, talulaang nga talaga ti parcel ko. Oh, awatem na kaong. Agyaman ak launay, Tata. Awanan yaman na. Awan mo ti parcel dito tatang. Imay ka din ni Mari Lydia itay awanak. Way, himay na inala itay. Anya kay timbaga na kada kayo, tatang. Awan matkit day. Nagyaman laeng. Okay nga rod. At least, naksayanan ti pampanunutek. Awan ka rin, taramida. Mapanak ko mapay, di kusina. Kasangsangpet ko lang, tatang. Apay aya, amapan kayo iji kusina. Sikapay lang tagbantay ti store, tagtimplak lang iti kapay. Di man unay takapi, tatang. Wen, basit lang anak ka. Agatas kayo laangan. Narigat no kumaruman ti an-an na yan yo. Da kayo matlaang ti kaase. Sino dyan kinasarita yung di cellphone nyo, nana? Ni Antim Asusana, anak ko. Apay ka, no? Agbakasyon da Uncle mo, Lucas. No kasta? Agawid da di ti Pilipinas? Wan, into no may alawas ka, no ti isa sangpet da. Anya nga ti plano yun, nanang? No awan ko matyaramidam, agpasyarta ko may dya lugar da. Mailiwak betan ka nagiti kakabsat ko, anak ko. Kasaditak nga muna ti boss ko, nanang. No umanugot, di mayat. Mabalin nga agpasyar tayo. Manungal daw ko mananang. Uray, dual daw laang anak ko. Mabalinan day jay. Tinapatag, kat makitak manan, nagiti kakabsat ko. Uray adda video call ka sa balilat tamit at personal. Okay. Ipadas ko akasarita ti boss ko, nanang. Katsapay la ko mangarod to umanugot. Awan ni kumari mo din. Nagpurchase itila ko na. Anya nga oras nga ta nga agawid, tata. Naitalang, tijak masigurado. Ada ka di ibagam ken ko na?
Ibatik ko mamanon ti bayad ti parcel ko. Agawid kami ngamin iti lugar ni uncle ko kat awan ti mabati iti balay. No basta ibatik ngamin iti gate mi, amangan mo to andamang takaw. Ibatim latan kanyak. Syakton, timangtad ka ni bakat ka. Okay lang ka di? Wen, okay lang. Saan mo ta narigat na ita trabaho? Itad ko lang mo. Ay na, agyaman aklaunay. Dahito iti bayad ko, oh. Kas iti sigod. Pakibagayo kan Mari Odette, asaan nan nga alaan ti barya. Itad na laangan iti rider. Dahito yung mati para kan kwa na. Tapno adamat gungguna na amang receive iti parcel ko. Okay. Ibagak to kan kwa na itong sumangpot. Ulitam tumutla nga i-chat Taamangan no, malipatak nga ibaga. Idulin mo na ito bakit? Na? Anya day ta, Ignacio? Bayad ti parcel ni Kumarim Lydia. Si kakanumanan ti mangi-receive. Day talaang tinted na? Wen, di mo kano alahan di suklay. Itad mo langan iti rider. Na? Awan timbati na agunggo na? Iso dahito saan na naka-envelope. Para kan kakano. Kunaklakit din no nalipatan na mutten. Anya kalakit din bakit? Kumarim mo't di tao. Apay masapol nga ikan nakapailang iti gunggunam. Ay kat syempre Saan mo ta mabalin na libre na ti serbisyo? Anya kalakit din Ignacio. Di mo ammo ti kunada nga extra income mo. Naimbagngal daw yung ma'am. Parcel ni Ma'am Lydia. Mano amin? 963, ma'am. Bayad. Ada pa'y suklik dita Uwan, ma'am. Ikan naklangan iti 3. Taikan kayo iti 40 pesos. Anya lakit din. Pasensya kayo, ma'am, Agyaman nak, ma'am. Ikan kayo mo iti 40 pesos. Agawaam, tani. Ada pa'y gumatang. Parcel ka din ni Lydia na dyan? Wen lakay. Apay nga nalam pa lang ti sukli ngay. Ha? Nakita ngayon nalam ti sukli bakit? Imbagak mutkan ka nga itad mo iti delivery rider ti sukli. Tip na kano kung nati kumarim. Ay, kuwang amin lakay. Anya kalakit din bakit? Para 37 pesos lang, kupitan pa Na, di mo amaw ti kunada nga extra income si ka, Ignacio. Sana para kan kaday ta akwarta ngam alam kit din. Agawam matpi man di delivery rider iti kastangar aramidam baka. Hello, sir. Yes, ma'am. Na-i-deliver ka din ti parcel ko? Uwan, ma'am. Nasayaat mat nga rod nung kasta. Intad ka di ti kumarik ti tipyo? Tip? Awan mo't indad na, ma'am. Ne, kasano nga awan? Kat imbagak mat nga oray saan nan nga alaan ti barya. Iso ti tip mo kuma. Tunggal aday pa-deliver yung parcel iti store ti kumariyaw, ma'am. Kanayon ko nga ito ti barya king kuana, ma'am. Anya? Ay, unay na di Mari Odette. Tunggal mangibati ak ijay, kat ada ka na yung ti tipyo. Awan mo't tititid na, ma'am. Ay, unay yan. Mala, isend mo ti Gcash number mo kanyak ta mangisendak, sir. Pasensya kayo na. Jack-am mo akas tagayan ti aramidin ti kumari. Apayad, Lydia, anak ko. Anyat inaramid ni Odette, Ag-agawan na, dagiti delivery rider, nanang? Ag-agawan na. Wan nanang, di na ito ditip para kumakadagiti mangidil-deliver iti parcel ko. Ibulbul sana mo't gayam. Anya? Talaga asan ang mapagtalkan dahi ako mari. Kasano nga rudan day ta? Kasaritak to agawid tayo nanang. Saan anasaya at tikas di nga aramid na.
Uray na minsan, awan pa'y gayam tinaitad atip ta nagdiretsyo mo't gayam iti bulsa na. Adto iti parcel mo, Mari Lydia. Agyaman aklaunay. Awan anyaman na, Mare. Aywan gayam. Intad mo ka di tip para iti rider nga may nang i-deliver, Mare? Ay, uwan, Mare. Apay ka di, Mare. Ay, di ka man agul-ulbud, Mare. Ay, anya kalakit din aya, Mare. Sa anak mo't nga gululbod kahit. Ay, nakasaritak ti delivery rider. Anang in-deliver iti order ko. Kat naku na, al-alaam ka no, ti sukli. Ha? Saan anasaya at ti kastamare? Agawam mo, ti padam a tao. Ay, adamot intad ko, Mare. Mare, di ka kadi agulbod. Tadjay delivery rider a mismo ti nakasaritak. Isu ti nang ibaga nga awan mo tititid mo atip. Saan anasaya ti kastang aramid mo, Mare? Al-alaam ti saan mo't aparakan ka? Mare. Maudi day tuyan nga iparesib ko kan ka, Mare. Adala nga raw dan tititid ko agunggunam. Kastapay ti aramidam mas. Anya lakit din. Anya kalakit din anak ka. Para kwarta laang. Isupay kumamot dayjay atatang. Sayang. Awanan ti extra income ko. Ikan na kalangarudan ti kumarim iti gungkunam. Tagi kurangem pailaang. Nailaw anak laang, tatang. Anya nga ita. Nakarkaraw nga awan extra income mo. Day tangarod, tatang. Isupay kumamot jayt itad ni Mari Lydia agunggunak. Day takot nga main. Agawam ti saan mo taparakan ka. Anya nga ita. Di na kan pagtalkan ti kumarim. Ay, sayang at talaga, tatang. Agbalbaliw kan, anak kaw. Dakas tikas diyang naramid mo. Wan, amin tayaw kat kayat na ti extra income. Gamno sana parakan ka, di mo kumamot ibulsaa. Di mo agawan ti sana parakan ka. Di kagbalin ngagtatakaw, gapulang iti kwarta. Iti kasta, sana madadaal ti panagtalag ti padam atao ken ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.